So guys, again, hi no hello, so piro nongan YouTube channel so tini hingkai suddenly no hilma vlog khaimani because ang kunwan sujaya inge tabo sarigo kisa sanan hinwan su tongo inge tabo kisa thana nai tongo sanan bagai tai puo inge tam sa nong no kunugana inge no rongnai tongni ang baksa aro thangai norong bai mame guys inge naidi norong nok makhna ana outfit nong nang mia phunumani low price by money bishal lo gana thana nila inge amon kani thanai tongo tabo tai puo sanan bagai nong mang hana pungai siri yang background dongo tabo hingge tini hingga atumsa scooty serengan ni phailai jang ma to hingge tabo sereng nai na pho washman chalong nai pho hingge mana nai ma to hingge tini chalong nai ni ne isa try khainya ni phaijak ma to tabo chalong nai na ta bahai bagai yang kai phurungnai master hingge tabo ke ano yango sai tongo o jaga ke background di rok phanai hingke start dena rok bhai ke control khai amorok sai tong ta ang to first time bla ekbar pun chaluya kongke ba angbo nervous ungjang no kisa but ang ekdom full confident bai no chalongani hinai nai tongo mane tam sanai kisa tam hai tong no first time ba but ko try khai tong ta best nan bagai hingke norok nai tong ni guys तो गाइस देखो क्या चलाना सीख रही है ये तक खजो हम के तक खजो yang halasa yang hadi hanya mana aste ka yang teh hari yang teh Kurba ya rupanya na no. क्या किया यार तुम तो मुझे बहुत थका दिया स्टैंड नहीं लगाया है याद रखो मुझे तो नहीं चाबी ऑफ खाई था माँ चाबी तो फाइन पकड़ था बैटरी डाउन कर हम तीन आसनो tabo hingke asok chalongmani pore kisa bwthagoi kok sai tonglayo because tam sanai moni ko thokhaibong kisa fast chalongmani bla hingke ate khaidi rokone hai sawi kok sai moni tonglai khata sung hingke kisa man kha norok to nukhuna butike chalong ya chalongna ni khe rungo but kisa control khaimi ango u handle lo thangang gangai mane over speed rok thango shu aba hai ngota kaham kai khaimi ako but chalongoi khe mano hingke amono aste sereng gangai rungmai ta